Na molbu glavnog urednika Dana Andrije Mandića, poslanik DPS-a Miško Vuković je u ovom glasilu, koje inače postoji isključivo zbog zamazivanja očiju Srbima, izjavio da nakon usvajanja izbornog zakonodavstva treba preispitati postojanje Srpskog nacionalnog savjeta, tvrdeći kako je jasno da Srbi u Crnoj Gori ne mogu imati manjinski status. Pitaću, kaže, državu narednih dana zašto se toleriše da Srpski nacionalni savjet insistira na manjinskom statusu Srba i po tom osnovu uzima novac. Pošto je uz pomoć Srđana Milića i Mandića uspješno izveo operaciju zatiranja srpskog jezika u obrazovnom sistemu, sad bih htio da zatre i ime srpskog naroda. Elem, u ovoj rečenici Miška Vukovića stanuje krupna neistina. Nije tačno da je Srpski nacionalni savjet, već je tačno da je državna vlast prilikom donošenja Ustava uz pomoć opozicionih sredonja iz Socijalističke narodne partije, Pokreta za promjene, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke Srbe mimo njihove volje prvi put u istoriji gurnula u manjinski ustavnopravni status. Pošto je u takvim okolnostima jedina alternativa tom nametnutom statusu bilo pristajanje na nasilnu asimilaciju i zatiranje srpskog imena, Srpski nacionalni savjet je formiran kao iznuđena posljedica. Koliko je bilo opravdano formiranje Srpskog nacionalnog savjeta, najbolje svjedoči ova Miškova izjava iz koje se vidi da on ipak, iako nevoljno, priznaje postojanje Srba pod njihovim nacionalnim imenom. A to je za ljude njegovog mentalnog i ideološkog sklopa, formiranog na vjekovnim iskustvima pustošenja tuđih torova, korak od 7 milja. Međutim, iz nje se isto tako vidi da on Srbima ne priznaje bilo kakav status u ustavno-pravnom sistemu. Tako se Titov štafetonosac i štafetoprimač Miško Vuković i bukvalno drži ideološke maksime svoga rahmetli duhovnika i učitelja da se ne treba pridržavati zakona kao pijan plota. Država je omogućila formiranje Srpskog nacionalnog savjeta i uredno ga, u skladu s Ustavom i zakonom, registrovala kod nadležnog državnog organa. Mišku se to sada ne sviđa, pa bi htio ne da zakon uskladi s Ustavom, nego obrnuto, da Ustav prilagodi neustavnom izbornom zakonu, to jest gornjem poklopcu na loncu tajne režimske ideološke policije u liku Mandića, Milića, Nebojše Medojevića i Gorana Danilovića. Ipak, Mišku se nešto nekontrolisano omaklo. Svakome ko mozak koristi na način saglasan namjeni zbog kojega je Bog čovjeku darovao, nakon ove Miškove izjave postaje jasno da Mandićeve i Milićeve tvrdnje kako je Srpski nacionalni savjet, eto, režimski projekat pretvaranje Srba u manjinu, obična laž. Hitajući da Srbima ugrozi i posljednji ustavno-pravni mehanizam koji svjedoči i garantuje njihovo postojanje, Mišku se zapravo otelo da saopšti istinu da za režim radi opozicija na čelu s Milićem i Mandićem. Stoga, druga Miška, obavještavamo da ćemo u buduće sve do promjene ustavno-pravnog statusa srpskog naroda strogo insistirati upravo na statusu manjinskog naroda, jer nećemo da budemo Crnogorci. Nećemo jer nijesmo i ne možemo to da budemo, a i da možemo nećemo jer nećemo i tačka. A bivšim Srbima iz rukovodstva Nove i Socijalističke narodne partije poručujemo da ćemo uskoro objaviti tačne podatke o tome koliko smo mi, a koliko su oni godišnje trošili novca iz državnog budžeta. Srbi dobro znaju ko je na šta trošio taj novac, pa neka sude i nama i njima.